Piştî di salan ji rawestandinê, rêveberiya Xweser ji nû va karûbarê avakirina zanîngeha Kobanê berdewam dike. Abdurrehman Demir endamê rêveberiya zanîngeha Kobanê diyar dike. Got projeya zanîngehê mezin e û dê li ser gelek qonaxan were avakirin. Û pêşbîne di qonaxa yekê de 1500 mitr çarkûşe were lêkirin. Gotê da 50 hol dê werin amadekirin ji bo perwerdeya şagirtan. û ji bo qonaxa yekê 1 milyon dolarê Emerîkî hatiye veqetandin. بخوا مساحات قشتي الوي داريك ومجبوزا جه فقطاندي سو حيش شمبل عردن سو حيش شمبل عردن في تدا بروجا يعني جور بروجا في طبعا لسر صالون ورا شيء كان جيش كنا هي صال ام 1500 متر دوره 5 قاعيه ما بين مكاتب وجي خاندنيه دم پیش سال پیش هناك في ميزانيه دي جيره ورا وقتاندنا اما سال بسال في جي خوجه هل بدر شيء كنا انها مدرج بدر شيء كان بروجين هذا مدرج وكافتيريا ومكتبه وجي خاندنه هي صاله جبيرا في جي خوجه هل بدر ورا شيء كنا وحدائق ورنا شيء كنا وجي سبور ورا شيء كنا يعني مدينه جامعيه بالبدر ورا افكرنا Niha li zanîngeha Kobanî bi tirî 500 şagirt perwerde dibin. Lê li gor rêveberiya zanîngehê got di salên bê da wê hejmara şagirtan zêdetir be. Ji bo vê yekê pêwîstî bi zanîngeheke mestir heye. Şervan Mislim hevserokê zanîngeha Kobanî diyar kir. Got piştî hejmarek civîn li gel rayedarên rêveberiya Xweser biryara avakirinê hat standin. û wan dest bi avakirinê kir û li gor pîlana wan got di heyama vê salê da qonaxa yekê ji lêkirinê bi dawî bibe. ای امزان ها دو سال پیش مده هجمار خواندکارن ای به کلور زیاده بونه پیوست اموک و زانگه جلگوری و تدبیر خبن بشن نو آوا بکن و گرگه جه ما ایدی تیرناکه لو راجی ایدی لگور پلان سازی ما امید کان بر خواندکارن خواه استوعا بکن بشن خوی نوجی زیاده بکن و هر وها امید کان بن ایدی د قوناغ دیان آسال ورده جی امید درباس زانگه خوی نوبن Hêcaya gotinê ye got di sala 2017 da bi alîkariya hin saziyên xêrxaz dest bi avakirina zanîngehekê li Kobanê hat kirin û cihê avakirina vê zanîngehê li başûrê Kobanê dikeve. Lê ji ber aloziyên aborî her wiha aloziyên ewlehî avakirin hat rawestandin û niha jî derfet çêbû got ji nû va lêkirina zanîngehê were berdewam kirin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.